17 Gulagati constituency ni bisingo khobjenai West Jarul Basai Gongaram Parabo Kwani tei nangoi tonglaimani lukurok ni aujengjani koktuma khanawi paithago coil kairjakha MLA Manav Debbarmani chaitok mungbai osalo tongo Sipaijula Zonal Chairman Rakesh Debbarma laithangjak salsa sakango 17 Gulagati constituency bai khobjenai West Jarul Basai Gongaram Parabo Kwani tei hamiano nangoi tonglaimani aujengjani koktuma khanawi lukurokni samo basawikha MLA Manav Debbarma lukurokni jengjalno yakagena bagai amchayo coil kairjakha coil manmani bai lukurokbo khatongjak bai tongthokjak bai kha kadagma sal romoi borokni o jengjal tongmani tei hamya nangoi tonglaimani paithago tabuk tei kaham manang sinai hne lukurok bo haino belaikhe tongthokjak sinnorok samsa chung bai coil ma ke sagari जों कलमा माने हिंके सिनि 17 गुलागातिनि सिनि सार राकेश बायताय सिनि सार मानब बाय बंनि साइटक बुंबाय आं कल कायसा मांखा आं आसुं नोंना करै अबाबो बंनो कल कायसा रि माने आं बंनो बोखाबाय बेलाय हामबाय मारखा ताय सिनि हानि बुगरानाबो बेलायखे हामबाय मारखा जों खस्थ' खालाय कुवानि दै नोङै मातक मानि ताबो हिंके जों ताय नोंना नांलिया ताखौ बेलायखे न बेलायखे देरनाय नङो जे आंनि सार के सिन सार राकेश न ताय सिन सार मानब न बेलायखे आं बंनो हामबाय मारखा नोंना बाहाय मा तह बोखा मामोन आं ताबो बेलायखे न तंग थगजा तामनि हिंकाके जों तै नोंनानि तै काहाम माया आगि ताबो जों तै नोंनानि बागै कल मांखा हिंके रनाय सिन सार जों न आं बेलायखे ना हामबाय मारो पापार मु पहुम गंगरां नि मुंखे सागला आं मुंजुनि या देबरमा